yetta Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam nemin ɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsi kuɗo e wonugol en julɓe en juura e nelaɗo meɗen on mo jaam e kisi e woni e muɗum nendiraɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte kanko rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni solution ndeɗo tagore solution ndeɗo mofte nde tawno oɗo aduna o wawata wonde e jaam e nder lurgol e makko kanko rasul sallllahu alayhi wa sallam tawi tun o yeddama adna on ɓuttinta e tawi o ɗoftama adna on ɓutta saabu Allah rewni e makko yurmede nde o hoddirani oɗo adna ɗo ɗeɗo mofte ɗo ɓentinede annabi Isa alayhi salam e jibinede makko kanko rasul ko duuɓi 6 siècle adna on ala annabi adna on tawi wondike ma podi e hoore mum tawi ko jokka ko warindiro e lorrindiro haqqeji ɗin ala ka jonnitede tawi relation on kupi hakkunde jiyaɓen e jeyɗo ɗum tawi noon si ɗum ɗon si tawi ɗum tagangel ngel kupidi relation hakkunde maggel e ko tagi ngel kon haray ngel iwtay noone tagaɗo ngel wonta mummute ngel wonta bimana pulli tawa koko lorrata sabu ɓiɗɗo adama o si tawi o fewali si o gondinali haray bone makko o mawnay lorra ɓuri kala ko dogi ka hoore leydi ɗo fuɗɗori bolle ɗen woni ɗe fintoje e kala ko ŋatatata no mari tooke ta waray tawa lorray o dasoto ka hoore leydi ɗo kon fuu o ɓuri sattude lorra ɓuri wurɓinade bone mum ko ibnu adama mo fewali mo gondinade ko ɗum Allah daali inna alladina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha Allah daali ulaika hum sharrul bariya ɓe yimɓe ɓe gondinali ɓe jaɓanali Allah ko Allah wi ko ɓe jaɓali pewal ɓe sintirali ɓe jaɓali Allah no wooda Allah limtiɓe no way so wiyama inna alladina kafaru wonan nuktatayn yani 2 points ille sitmen na inna alladina kafaru no bandi o yedduɓe ɓen ɓe fewaɓe toɓɓe ɗiɗi mo haala nden noon ko homɓe mo situde ɓe min ahlil kitab immorde e yimɓe gande defte ɗum wiyete alyahuda e annasara ɓe woni numéro 1 bomɓe ɓen si iwtiɗo wal mushrikina kañe shirkoɓɓen Allah wi ɓeeɗo limtaɓe ɗo ɓeeɗo finari jahannama hiɓe ka nder yiite jahannama khalidina fiha ko to woni ko ɓe luttinte ulaika ɓeeɗo ɓeɓe haalanoɗa fi mum ɗo hum ɓe kamɓe tigi sharrul bariya ɓuri bonde e kala ko jindi ka hoore leydi ɗo albariyatu min albarri solle terrestre albariya sharrul bariya si wiyama albarru wiye albariya yani ko wiyete albarru ko jurndi le continent kala ko wona ndiyan ko albarru wiyete kala ko wona ndiyan ko albarru ɗo gandi o adna mo wiyeten o planète terre so sendama pecce 4 ko peccum gotum woni leydi pecce 3 ɗen fof ko ndiyan kala noon ko woni leydi ko jogi leydi kon ko wiyete le continent donc joni noon kala noon ko woni leydi kon fof ɗum ɗo wiyete albarru ko ɗum wasi qur'ana wi wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr albar c'est le continent albahar c'est sur les mers yani qur'ana mo wiɗi wondema haray
kala noon ko jondi ka hoore leydi ɗo kon fof hakkude firitoje muɗum e kala ko lorrata ko ɓuri bonde lorra noon ko tagaɗo mo gonɗinaali ulaika hum sharrul bariya ko ɗon heɓi o aduna mo wonɓe minen ko fewjoɓe ɓe woni bonɓe woloɓen dente woloɓen heɗe gesidoɓen dow ko ɓe woni feewa ko ɓe woni lootaki longal ɓe hoolaki ɓe maayay ko ɓen jeeya e groupe wiyaɗo ɗo ulaika hum sharrul bariya joni noon ibnu adama nafugol makko e daɗugol bone makko lorra makko ono feppodiri e hoolagol makko taguɗo ono wooda e relation wonɗo hakkude makko e wonɗo dow ga ko ha ɗum ko ɗum ɗo watta ha o moƴƴa ko ɗum waɗi si oɗo Roger Garaudy ko porte faransijo ganndo monanaɗo windoɗo deftere no wiye le testament philosophique de Roger Garaudy la biographie du 20e siècle o wi nder ton o wi Roger Garaudy wi on ne peut pas être humain sans le divin wawata wonde neɗɗo si tawi hara Allah ala e men si tawi tun en taƴo en hollodiraali e Allah e wonata yimɓe ko wonteten ko kulle o ɗum porte faransijo Roger Garaudy wi Allah daali inna alladina kafaru yakuluna wa yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'amu annaru maswan lahum handion fof no jogodiri e nonwonte Allah daali bandi on hayforaɓen ɓen no dattinni toroɓe ñaamira no wonwonte ñaamirta ɓe wanno worda maɓɓe non peñiite tumade kala Allah subhanahu wa ta'ala ko wawata ɓannodirde e tagaɗo mo feewa tagaɗo mo gonɗina mo anda lahara no woodi mo anda fiiqaburu mo anda ñawore no woodi janggo on ɗon ko Allah ko eɓɓata ɓannodirde e makko o ko nonwonte kono Allah tigi mo andani hoore makko nonwonte on ɗo woore mawre ɓurno moƴƴude kanko tagaɗo mo feewa o kono ko ɗon ɓattoto ulaika hum kal an'ami bal hum adall binana hiɓe wayi wona nonwonteji Allah mo woni ko woni haqiqa o hiɓe ɓuri majjude nonwonte kadi ko par ce que ala hay gotum e ko Allah tagi ko faandoto lettugol worrugol ibnu adama si wona en position de défense tara woɗu kañum kadi boddi jamais soppata goɗɗo si wona boddi ndi mbuɗu ko en position de défense tum sina ɗum enen e bolle ɗe hiɗe boddi fuuta kono ɗe yiwata toon jamais ɗe ara directement bolle ɗen sino faala halda ñallal gotal lanna ko woɗi e foɗolum fof kono bolle no jokki kiifu mum ko imma a ari a yaaɓi ndinade huludi ɗon ɗikide ndi soppe tiwonde défense hoore mayi ma ɗum wara ko o tagaɗo bonɗo o ɓiɗɗo adama bonɗo immodi kadi ɓay no wawi ɗum kadi neɗɗo mo feewa mo gonɗina o ɓule albalaw gone mo gonɗina mi wawi ɗum mi wawi immude boddi e ma e bungo e hoore shirku e hoore keferaku goo kadi ko ɗo si qur'ana wi wadaru zahira al ithmi wa batinahu kefte ko fewni e bakka toon kon e ko suuɗi e makko ko fewni e bakka to o ko sakkagol goɗɗo tufama waramo jatta ko jeyko ko suuɗi kon ko natugol e suudu kadi ɓuyga ɗon naasa a goɗɗum waɗoyamo ka waali ɗon ɗum ɗo wiyete wa batinahu kadi wadaru zahira al ithmi kefte ko fewni e bakka to o ko wa batinahu e ko suuɗi e makko ko kadi joni noon musidɓe julɓe tedduɓe aduna on kaw fuɗɗorno ɗon e sattede e keferaku e waridirom e lette e toɗidirom ha Allah subhanahu wa ta'ala addi yurmede nden addi rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sa anda tagore nden naafodi e hoore mum tawi rewɓe ɓen
e fayɓe ɓen jaasinama tawi ɓurɗo jogade doole on waawi lowɗo on tawi maapodama anama jiɓama no gerdete ha tawi tagore nden no hakko jinni e ko hollande laawol fiyoɓe wawa wuurde fiyoɓe wawa existude on alhaali no yimɓeɓe wowno wattoɗo on sayi on sayɗo ko arno kon on sayi wowidiri ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe wonti nene gotoɓe ɓe wonti yurmodirɓe ɓe hoddi e hoore ɓuttu e hoore teddugal fannin tanama ɗum kadi arti taw sabbo ɓuttu taw sabbo teddugal Allah subhanahu wa taala sitanike en alhaali no yimɓe ɓe wayno fewdo on sayi fewdo wahay arano on adi arto tampa mapoda hoore mum jinnay ɗeɗiri mum gite jinnay ɗeɗiri mum gite e bandiyagal mum wi satti ani ni ma paam jinna wi satti ani ni haa ko jinna jokkono waɗugol kupi jinna wi awa sattino sabu miɗo wowno ƴewde doga heɗo gonga o goytum takka ɗon penale 49 fiyo mi heɓuno min feƴƴinira awa ɗum ɗon kadi pupi jinna wiya ɗum ɗon kadi pupi nani wa anna kunna naqudu minha maqaida lissam faman yastami el ana yajid lahu shihaban rasada hani jeymiɗo wowno togijirde dogade jento amene wiyanoɓe hanki ɓen enene min tawi ton nde malaikaji no jogui leɗɗe yiite enene minen nde hara min piyano toon gona min jumbanon ko toon heddi mboɗa wiya yiitere an ko toon heddi awa haray taw yehitu toon nani faman yastami il ana kala yehituɗo toon haray hande kadi o awrodiraji makko min awrodiri kon taw laapino ani ni ha jinna wi sattede nde sattede tawdiɓe ɗo ko gotel e piiji ɗiɗi jinna wiyani ɗum hoore mum wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada enene min anda dey kono meɗen fellidi ton ko gotel e piiji ɗiɗi ndeɗo sattede oɗo koyera oɗo maba ko imma hara Allah faala lammude addan o foppu nder yootere ma hara e moƴƴere heno adde jinna tigi wiyani ɗum hoore mum ko on fayi jinna waɗi assemblée général kala ko wi'a jinnaru kon fof e nder aduna on fof haldi o fottu nokkel kaani fottoy ɗon lanɗo jinna o wi koyo senditi wi ɗum ko waɗi ɗo kon ka aduna on fewndi ɗo fewnuɗo e ko alhaali mon on kupi dow ga kon ɗaɓɓi tendaren si ko wonto ɗum woni ɗum woni taniti on fayi ɗi sendita e nder aduna o fof kala waɗa moƴƴode délégation di jinna yo jindu e nder aduna o ɗaɓɓita ko woni sabu ɗum ɗo ko ɗi jindoy ha moƴƴodere goo ari tawoyi rasul sallah sallam no janga qur'an wi voilà ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo tigi tigi waɗi ko waɗi kon ko ɗum ɗo jaka ko wino ɗen kon jaa ko moƴƴere ari wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kay ko rashada ari قل ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الله ذلك هيك أي رسول يتوندي ماذا بوندنا أيتاما وهيناما ماذا وندنا إننا تجي جنة جهتكم فكانكو هي تاجنا جدي fay jinnaji ɗin ndi mana yimɓe hedditiɓe yiyata jinnaji ɗin Allah wi awa jinna ɗo kañum fo fedde e jinnaji ɗin ɗo jentikeno qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni tawi fedde arnonomen ɓe foppumayre hawrodirnode e nelaɗo ɓeeno ɗaɓɓitude ɓe yaali kono tawi yuɓe ɓen ko hojjiranaɓe gonɗingol qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا بأيان من دين من القرآن عجبا هوني لفياك من يجتر كنا جنجي كونا جنجي لأمير كونا هوني كل هي أتكون هوني كنا مالئي في أرض في جانب لن تيلفو فإنهم كفوا إن بلاري إمام دمو إلي
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد بيت فينا بكفاد يتوال فآمنا به من جبي من جبي بالجلتي حاجة بوانتو يجرك كمان بوانتو وضو جدي وجهه مجدي في آية جانبو دندو وفوتو سورة الجن بيدن كلا آية قرآن نمر كورسبوندان تفسير موضوع آية بوكان ديال القرآن أجان دي آية هي أجل ما كتو غرا واتو مكجيفا انفو رمضان وسلا آية بوكا سورة الأحقاف جمع جريني يا قومنا أجيبوا داعي الله كي كونوا يريد أن يموت قرآن ومجن الله سبحانه وتعالى جمعون إنجلد أدنى هو بسوليسيون أدنى هو بكفوتر أدنى هو باللاول أدنى هو بالشريعة فقالوا دينه مكة كودي مكة كلا مكة كوية مكة الله مفوجدون فوهاو جرتهاو أوليانتو الله قال وإن أمة إلا خلا فيها نذير ووكاه بعد كوية مكة شونا عليه هود الأنباد وإن أمة إلا خلا فيها نذير آية ولكل قوم هاد نودن كلمون بدون من أوليانتو كيف كانوا قالوا قال رسول صلى الله عليه وسلم كان تفدي فودي مدوم وسبتت به رمك دينو قرآنات ولو جنن مفرق أدن أرض مكة هري فرونا وقلتم الله قال وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قال لم تجد من أمرنا للدولة فرش روحا روح إلا الركعاني روح إلا الركعاني كلمة روحا لها معاني ولا يتقوا روح كقرآن نمر معنى جبورته وإن روح معنى روح تجي فأقول روح مئتو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن روح ولا جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها وإن روح ولا دي القرآن تدل فكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا وإن روحنا روح أرجونا كأقول فعلا wondorowona kako doole moola naaɓe wowɗe nandude neɗɗanke jogono faade e pewal ka o yeddata allah aduna allah gaali tilka rasul faddalna badahum ala badi minhum man kallama allah wa rafa badahum darajat wa atayna isa bana maryama albayinat wa ayyadnahu bi ruhi lqudus ɓen tiiɗinino pewal makko ngal e bonɗinal makko ngal ruhu laaɓuɗo wonɗo e makko mo tafa kanko wofata allah ha ñande o notimo وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب هل عندها كوية دفتر هل عندها كوية قرآن هل عندها كوية دول هل عندها كوية مضمون يبتعين ببيت جمع بينون لن أري أمكو تيميس أمكو النموني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نوحي مؤمنين جفرني تبارك على وزن تفاعل كما هو بيدي سجد تواصل تفاعل سجد تواصل تفاعل يعني تبارك مؤمنين جفرني بيتر الله أمؤيك أولي تبارك جفرني تبارك الذي جفرني مؤمنين جفرني وانظر الذي نزل الفرقان على عبده قلت له كلت تبارك عرف القرآن كل وين دول عرف دار القرآن كلا كيد ما القرآن نودي تبارك عندك هيك تورون كمؤجرة كم يكون مري دول مؤجر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ونورا تبارك يعني الله سبحانه وتعالى ذلك يريد ان يجب ان ينظر ان تتم بمعنى دون السر
le discernement. Al-Furqana yani nde deftere nde yiyoto no mari yimɓe ɗuuɗude. Al-Furqana ko wiyete Al-Furqan koko senndirde bima'ana ko nafata e ko lorrata, ko waɗete e ko waɗatake, ko haani e ko haana, senndirɗum huure e jalbendi, senndirɗum ko moƴƴi e ko boni, senndirɗum ka darete e ka daratake, e ko darete e ko daratake, e ko wonno dogate. ɗum no fof wiyete Al-Furqana. tabaraka alladi nazzala Al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. kay piisi tawi posto on o wawa mission makko on kanko fekke ɓe annabaɓe fof tawi ko ma Furqana tippo e makko kanko, sina ɗum ko ɓurɗe arɗe ɓe arayno kama ko yumɓeteɗa ɓeni, kono amma kanko ko Furqana arata ka mission mon no dolni. tabaraka alladi nazzala Al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. fiyo wonan jannanangal bimana kagore mon nde fotɓayre o wonanaɓe bimana jertinawo en avertisseur explicite bimana mono mono jertinaɓe haɗaɓe eko lorrataɓe eko tampintaɓe. jonnon ɓayo aroyi oɗo wahayi ari e makko o change aduna o, saabu ko ari kono boyni nde sanzay programme nde adday taade eko jogii doole. Allah daali inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. ndeɗo deftere nde nde orienta e hunde ɓurde jogade doole, ɓurde wawde changude, ɓurde wawde fewnude. nde sanzay yaasi, nde sanzay tan adda wata wonde e jam e ɓaawa mayre, kamɓe menowo anndata nde memama o fuɗɗori taw tawi hen ñande nden tippoto addallah bo no buuɓe hoy ɓe tikkaɓe ɗo hande no turi, no andi droit de l'homme, no andi haqqe tagaɗo, wonɓe pettude fetta dow to wiya droit de l'homme no boycota no sabota ko honno neɗɗo mo lotaki longal mo bonɗinaji mohaɓo haali ndiyan ka ɓaawo suudu, honnoon garoto wiya wonnama droit de l'homme no boycota peewal ala. no wawi fof no George Bush wiyayno ɗo le pays des actes du mal. ban adna Allah fof gara wiya de pays bayu, ta ko leyɗe julɓe woni wiide de pays bayu. tan de pays bayu, de pays des actes du mal. so ande ndi chef bandiɓe Égypte ɗo no wiya mbiyama neɗam wona bomɓe ɗen tawi ko julɓe wurdiɓe Qur'ana e bogoho e muɗum hino hoori no wurtade ko ɓen ɓe wi yo adna nonan mo wara ɓe ɓe ko ɓe woni bomɓe ɓen. don noon ndeɗo deftere nde kayre nde denata nde wirtay ko woni kunnore hino dolli wotogo on kay hari adda o porɗo fofoɓe yoton hari ɓe andano golokke ɓornotte, ɓe anda gandal, ɓe anda peewal, ɓe anda penal, par ce que kaka ƙarni jeɗɗaɓo ndeɗo deftere tippi ƙarni jeɗɗaɓo on ko ɓe innaynoka maɓɓe ko moyen-âge. Le Coran a été révélé au 7e siècle. Le 7e siècle correspond au moyen-âge européen. Le moyen-âge européen était caractérisé par une barbarie. hari ko majjere, hari ko tooñe, wonno ko porto européen jon andi ko jogi. tawi noon bohayi ko tippiɗon ko ɓen ɗon kadi ɓurno bonde jikku ɓurɓe makka ɓen. kadi kamɓe ɓurno bonde jikku, kamɓe ɓurno aanagol, kamɓe ɓurno wonde criminel, kamɓe ɓurno wonde komo, kamɓe ɓurno wonde désorganisé. hari debbo ala ƴiima e société maɓɓe o, si goɗɗo jimanama bobo jonko o yaha o sorra ko wi ko woni. Allah daali wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. hay ko ɓe jokkuno ko waɗidirgol jogiiɓe duuɓe horɓe harayno waɗani ɗum tuuɗi ino dari ka dambugal arɗo yoɓi o naata jona ɓe yalta. Allah taala wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan litabtahu arada al-hayati ad-dunya. tawari ko yimɓe wawno, tawari ko jogiiɓe kafaje no warda hatta ma ko ɓe warindirayno hari inɗe maɓɓe ɗen ko inɗe jereji ko Banu Asad,
bimana yimɓe bimana dañuuji hade inde maɓɓe ɗen ko yimɓe gere ayruɓe wargoɓe nela sallah sallama société ɓurɗo jiiɓade ɓurɗo wonde désorganisé calcule tuma yimɓe jiiɗi ha goɗɗo jondi ɓeyndinene noon ɓeydu baabe noon wiya joni wata goɗɗo goo rewka baabe makko rewɗon kanko wakkiloto rewa ɗon Allah daali wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisaa illa ma qad salaf ari gonon ɓe wawno to jinaade anda wonde ayruɓe haɓuɓe welaɗo waawi tawo hawtinirgol ɓen ɗon waɗa ɓe société gooto mawɓe gootoji hurmorirɓe bonduɓe pulɓe faamuɓe anduɓe ko gondi savonɓe diplomate ɓe des hommes politiques newaɗo pormi gayi newaɗo pormi gayi yimɓe ɓe andano mo dolokke ɓornoke yimɓe putti e bagge e gelooɗi ɓe wonti janguɓe haalaji wonti diplomate ɓe wonde jeu politique heɓi e maɓɓe siko Muawiyat ibn Abi Sufyan heɓi e maɓɓe wona Amr ibn al-As heɓi e maɓɓe wona Mus'ab ibn Umayr heɓi e maɓɓe wona Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Umar ka kala ko wiyete gande yalti e maɓɓe sabanɓe wona Ibnu Sirin en Ibnu Khaldun en ka ko ɓe référence e science on fof tawi ɗum ko o tagaɗo goto formi ɓe wiyeteɗo Mouhammad joni musidɓe julɓe jodduɓe yalti e maɓɓe sabanɓe ɓe sanji aduna o ha Allah tigi anditeno waskuru nicmata Allahi aleykum ida antum a'dan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi nicmatihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min annari fa anqadakum minha andite feddo wankayno ɗo andite jeyɗo ayri ɗo Allah nanɗo wawdiri ɓerɗe monɗe wonɗo hen gotoɓe kafoɗon islam hade on waɗi ka tawhid on puri on haltiniri ha on jasani hoore mum dayka on woɓɓi yiite e koyoru hiɗon daatidide poɗara uttidira ɗo hade hotude ko dambugal lutti ulagol tum wa kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqadakum minha kako saboɗo wahay kako saboɗo gonga ko pippi ko hen ɗon ɓe forma ɓe yaaji aduna o ɓe forma sur tout le plan jayi heɓi e maɓɓe politicien ɓe molanaɓe wona Umar ibn al-Khattab joriyeɓe molanaɓe heɓi wona Ali ibn Abi Talib wona Khalid ibn al-Walid wona Usama ibn Zayd ka duuɓi sappo e jeɗɗi makko tawi ko général de l' armée tawi armée monaɗo nden fof kanko hikkoto orienta ɓe à l'âge de 17 ans ɗiɗo gayi ɗi forma ɗi yaaji aduna ha porte seediti wi he awa ɗum ko nandini to ɗum ara ha hewta ɗo ɗum no dolli ɗum dawa faako anonalero oɗo savant de porte parole molanaɗo wi o wi empire mo Mouhamadou formi on arabi o wi o ara ha kamer ɓerde Europe o jooɗo kam jooɗi ɗo tawi ne ñande mo jooɗi Paris o wi le 20e siècle sur le siècle de l'islam ça c'est malheureux donc o wi ɗum tawi hande kadi ko molnana to kon aray ha hewta naata ko ɗum wanno ɗen doole ɗeɗo heɓi